Borithi hamwe na utongoria wa wathani wa matura matongoretie mihango ya kumunya bangi iria ihanditwo gatagati ka mimera ingi mugunda-ini umwe itura-ini ria Kid Pharmaco Kikuyu. Kando na kupanda mimea ya mahindi, huku ndani kuna mimea ya bangi, na hata mkiona hapa karibu utaona kwamba wamefanya hata irrigation ili kuhakikisha hii mimea ya bangi imenawiri sana. So tuliweza kukuja hapa na kweli tumethibitisha kwamba kuna mimea ya bangi imepandwa hapa. Sasa ile shughuli ambayo tuko nayo ni kumtafuta mwenye shamba na wale ambao wameajiriwa kufanya hii kazi. Kuringana na komishina munini wa Kuyu Charles Raboso, raia eria kuma bururi wa Burundi na aria nio ekwirwo aurimi uyu mwikirire mukana ni maikitio ngono guku ungi umwe agiethanwo nake hamwe na mwene mugunda uyu, kwa sababu amepeana shamba lake litumike kwa biashara ambayo sio halali. So mshukiwa wa kwanza ni mwenye shamba, mshukiwa wa pili ni wale waajiri wake, wale wameajiriwa kufanya hii kazi, na wao ndio tutawakabiliana nao, tutapeleka kule mbele ya sheria ili wawajibike wenyewe. Aria mariganetie nao matariirie uria matangire kuwire urimi uria urathie na mbere mugunda-ini uyu, kuona arimi aya mahingite aceri a mugunda uyu maitho na kurima mimera ingi iria irurite wega, kurithia mahiu na kuhuthira njira cia kiriu cia kurima undu ungiciriria kwiririria urimi uria utabanagio guku. Mugunda wale wa Muburundi wakomboretwo ni Muburundi, na tugaga ati ni kurimagwo tondu gukorwo na ngurwe na ng'ombe, no twaingira twagikora bangi ino yothe handitwo guku twakora thigari ikimunya tutiroi nona neighbors ginya chairman wa Residents Association tondu ikarago haha mukira ndaroi ni bangi handitwo, na njuge andu aingi matiwe bangi handitwo uria ikoragwo hana. Utongoria wa nyumba 10 undu umwe na athuri a itura nio marekuire thuguri ya wendia wa magetha ma kuma mugunda-ini uyu na gwikuira aguri, undu uria uracungiriire uthuthuria na gukurikana mimera iria irimagwo guku. Ni ndwa insecurity tondu mikoraniro keke hitha buroti iria ndiganie iria ina ria na iria ina thara na iria hande mbembe. Uguo ithuĩ turoria aikari a Kid Pharmaco, mundu ungikorwo wendo ikaraga guku na mugunda waku ni uhete mundu arime, ni wega umenye niki kirahandwo ku na ni wega umenye buroti yaku ni atia ireko. Irundo nene cia bangi iria imunyitwo ni icokaniriirio session-ini ya borithi ya Kikuyu, ekwirwo magitanywo kurugamio mbao-ini niguo guthitangwo uthuthuria warikirira wakana mari na marua ma gukorwo magiikara guku bururi-ini. Ni hatia kutumia shamba kufanya biashara ambayo sio halali, kama kupanda bangi ama kuweka miadarati ama kuuzia pombe ambayo sio halali. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.